gila lupa burung herla. Nje mas, kok tak bisa, je mas. Marah bagalan beko kok. Nje mas, kok tak bisa ongku, je mas. Marah aku sih teron gabaan kok dek. Seporan mas, kok tak bisa ongku, je mas. Ya kan jagung dina deh. Empang ngare ka ceun lah. Kan beli ngare adina. Ngare dina heuy lah. Ora. Sapring bini lu ya. Cek ratin ada iya. Coba sisang bini kan cek nyaman tau enggak. Jak lu sapraring bini lu ya. Mak penasaran kok. Cek ratin dah. Setora bunte. Mak masuk ke bungkon. Heroi. Kinjak sapraring bini lo ya. Mak penasaran kok. Rasanya nyaman ntar tamu yang bungkon her. Maknya temu. Ntar bungkon her kok. Her? Udah Her? Ban Sup. Iya kek. Aku yup, yup. Tujuan Sup. Iya iya. Teng dim mawan Sup. Ya ngungang jagung ya. Di mana Roma? Di Mbak, kenapa ya? Bonjok. Ngungang goreng nggak? Ngecok kok. Umpas udah goreng nggak? Kan tangkel kok. Cuma siapa deh? Tak tahu kia kok. Pengen kok cuma sisa ngalek toru hari Sup. Oh iya paling. Sangko yang di Mbak jagung dia. Her. Ban reda remra pada tamu. Mata ada di tengah kanan hari ya. Yo lopai kok kek. Ya. Dek. Lagi biteng ya dek pada tamu ya dek. Sekali dek. Sih. Adik-adik siapa Ben? Yang setahun kok bentan di adik. Jadi iya Sup kok tadi adik Sup. Tapi adik itu kalau temu raja kok Sup. Ente. Ada apa maksudnya Her ya kok? Tak ngerti sekali. Apa ban mak ngelamun ban mulai gila ban. Arya kan saya temu gelo deh. Ada apa ban Sup? Mak lerik bakalan kok ban. Bakalan lerik salah tak kira ban. Ada apa kek? Bekal apaan? Kok tak salah ngiding kek? Jangan nah. Karena kan bekal kan. Mak bisa. Ring bini retin ngaruan dok kabon kek. Maaf tangan lolos sore. Lebih tengin nom dek ya. Coban tuh kah? Kok menjadi ring bini we mau nanu ban tanda aja. Tengin nom dek. Apa rawa ya? Iya. Mak nyaman kayak gitu nggak kek? Manis. Nggak bakal lawan roh. Ban kan udah betul lebar ban tak nyaman ke kok aja. Memperakan aja pas waki kate kek. Ban kan lamba bareng biko. Iya kek kok kabar dia tahu kek Pak kabar nih kok Pak par taji sekali kabar kok kek. Mana kok Sup? Bisa tado ko tak mele jo kek. Kalau kok milih mau dikasih Siapa ban mi andi? Iya kesaban mentera mele. Mah. Ya usah. Termele usah. Ya. Dek. Gudang garam ya. Super ngi dek kok himna rokok dek. Sempatan bini bakal aku dengar. Ih, sempatan tidak heran saya. Kuda bakal lagi kok. Ben habis apa bakalan biher dek? Iya, abit lah mas. Oleh dua re. Tuh,
Abid ongku munda iya aja lah, Dek. Ban manda bakalan her, Dek. Jano arah apa, Mas? Tuh, si her buat coba ngaruh. Gendeng nganeng kok. Gila tina lah, Mas. Mun kok lah niser. Apa dah iya kan? Paburung her. Bakalan biko. Ya, nje, Mas. Apa? Cokoknya habis sih minta apa lah kan? Sia, nje, Mas. Engkau tak ngaji aja kok, Mas. Duh marah lah paburung nggak. Her bakalan biko. Nje, Mas. Engkau lah kadung niser ke Mas Her. Duh. Cek saran daring bini deh. Kuda nih. Dek remajaran kok sing ngening hari aja. Arah apa ben, Mas? Mak nunduk, Mas. Duh. Kok mikir bak Dek? Mak bisa ndak kah her ban cek ban retin ngaji ya. Yang kok niser kareng tua ruah, Mas. Oh iyalah Mas Her dateng lah, Mas. Kok masak ada ya? Demak ah, Dek. Kan dak tujuk dina gi abi her. Ari atina lah, Mas lah ngitamu yang Mas Her. Suruh mulai suri ya ban. Sini deh kak. Kok mulai ya? Demak ya abon, Kek. Alah sini kok mulai. Udah kepentingan kok. Kok mulai ya? Iyalah. Jika burung di Malaysia bro. Baik colok kok. Roro kok aku. Dengar aku lah. Tuh sampai bos paling palang tak rokok apa deh. Rek kenapa di Rosoro bro? Beli rokok. Sejelas bagalah hero le berdina. Tina lah detek dina. Mulai le berdina. Detek hei lah. Kok mulai lah ya, Mas? Iya dek. Lagi apa dek? Nje tina lah, Mas. Tak usah lah, Mas. Iyalah masalah cara-cara. Iya, Mas. Iya. Kata undu sih ada teh ada emah. Ya lah mulai deh. Emah dek. Ya mulai lah, Mas. Nah ini nak dek. Lah, Mas ya lah sore, Mas. Bu helu mana lawan jan segala rupa burung her lah. Nje, Mas, kok tak bisa je, Mas. Marah bagalan beko kok. Nje, Mas, kok tak bisa ongku je, Mas. Marah aku cek teron kabaan kok dek. Seporan, Mas, kok tak bisa ongku je, Mas. Jelah, salamun mulia lah. Kok utuh ngening dak remacaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu amin bah? Ngaran keluar aja. Mun kira bida tamu yang ngare ya. Ibu dong kelu jalanan. Sih, mak gaul men bah. Aku celana pensil. Boh, anje. Engkau le dukun tahun 2002 ekor jom. Ya kau tunur lagi ke jaman. Mereka kalah saing kanak-kanak muda tu. Helap ongkum yang jet bah. Mana jong, masuk jong. Enak jong. Wah, Okey, bah. yang dia yang kau lu. Ben-ben parwap antara kok. Ki biasa bah. Antara dukun gula bah. Ambu lu jong, mun kira aja ya. Engkau ada enten lagi. Hari ada cak non bare dan cak ramat. Nalehui dan nak ya. Duh. Ada iya dan cak ramat deh. Kata kasih bedepir lah deh. Oi. Oh. Anyar bola bah. Oh. Apaan sih hanya jong? Songkokan bah. Pandai sing ari ya. Ari ya kok ben soban songkok. Songkok ri ya kok re turun dari yut lambe ri.
Jadi cang jujur tu. Ari aja lah model lah cong silor bok tu. Percaya gue cek kampian bah. Ban beda pantar nak. Gula kak Antoni ka bah. Gula terus karing bini bah. Pas? Keng joy coba ring bini kini ke gula tolak bah. Gula fitnah gula bah. Oh berarti ban panah benga ke ba? Kipan ni serga gula bah. Gula tak kare copai bah. Entah lu tenggu bi kok ya. Mungkin ki bah. Bener cong. Orang ruah maaf panjat. Bener ban anjat ngucak tolak ngak tu. Cek ban ngak tuancak ngak ji. Tuh. Tak kare nggak tuh ancak bah. Orang tengah ni ke bah. Ngak apa ban bas jo? Ki nggak kru bah nggak burin becen bah. Iya, entah dah jong. Tenang. Ya jong. Ya, ada coba mulai. Kates ni ke bah. Bo, iya kates di benih ben serban kates. Dia kates saja ip. Mungkin ki bah. Ben giba mulai. Nih bungkon tekap je pas. Kakan ya. Baik enro sabe. Pangan apa bayin mas bah? Kakan ben. Mak orang ngopet tay tong potong ben. Mungkin ki. Jadi nggak kira gelu. Mungkin ki bah. Dia ben mare ko tekap. Kala baik. Mungkin bangki. Saya mari tekap ro kakan. Baik enro tabur dan jalan nah. Dan jalan nasi bini bah. Ya jalan tabur dan jalan angko kan angko sinabang kaban bang. Mungkin ki bah, mungkin bah. Kita kerban bah. Gula pelai mana bah? Mereka kasih tabur nih bah. Iya. Iya. Oh. Kiwang ki bah. Oh iya. Endenan saya ketebu. Kening mari ngajak janda pujaan hati ro. Dan jalanan melebak suapa. Teh. Ya rekan pendenan. Teh lu asalen lu, mau begaul lu aja lu. Masa ngak riak aku. Kok mak pela engak kasih ngembek kok melolor wayo. Apa kok ya mak bisa pas engak karo melolor. Yes, terbekal jadi aku. Ih. Terbekal. Demak bendek. Tahu kayo kok demak ayo. Kok reposang setia. Kok demak ah. Sambil nak apa ben mak rok nurok. Kan ben bekalang kok dek. Engko teraka be ende. Jalan apa kok ben. Apa lencelenan. Jak kok tanda kok lencelenan bebeen. Sambil nak apa rabeen. Ben siapa? Saran lah ben pai mulai ben. Apa sao ben dek. Kan ben bekalang kok dek. Lebih lah aku beci ben. Jak kok rela leso kabeen kok rela beci kabeen. Bencet bener tang bekal tapi kok setelah tanda kabeen. Kok setelah beci kabeen. Pokok setia kok pak burung. Dak ramah baik kok setia pak burung. Kayak dek coba burung dek. Mak mang ke aku ben dek. Apa selan kok kabeen. Apa saja pak burung kabeen kok. Jak kok pokok minta pak burung. Dak ramah kok minta pak burung. Kayak dek. Tak bisa aja kok setelah beci kabeen malah ada salah. Mak mang ke kok dek. Kok lebih tadi sawah pai kok. Pola mek tak temu bik saya ngambek engkau ruah. Ya, tang pujaan hati deh, tak temu boleh. Demau dek. Ada mas ya kok cet lebat enak. Pola mek tak temu bik ba encet. Panganu ini lembar. Percayokku gambar. Orang malarang dek. Mana dek peburung bakalan dek. Bakalan bingkok mari dek. Iya cet mas cet lama repa burung cet. Peburung biban. Iya, tina kok setiap bekal na been mas. Seneng sangat tinggi ngaki dek.
Oh, engguan benda kan kok. Iya mas, kok ongkuan dek kebeen mas. Ben mun set landa ongku kan kok. Maju le penta karing tuan wi kok. Iya mayu lah mas. Maju dah. Ayo. Ada apa ban mangis-tangisan di naher? Nangis-nangisan, kok nangis ku kok ya? Bayar apa? Kok coba bakal wae pa burung ini nangis burung kok. May paburong begal laban. Turun na. Ikang chala bani pasti na ba? An berarti mo na paburong ban begal aja. Kok niser ki gade giro. Begal nisar ka ban? Tak niser ya, kok ki pa ko niser. Di mo na ta nisar begal mo kita terus akin na. Si Praban si nisar begal ta nisar ka ban? Ilatin na lang pasapper lah, panarem malah. Mayo ka muli, dyan nangis ng dina, todos. Nareng lebot. Mula siya nangis na tuwa. Ya. Masalah. Kontrol sa muli, ya. Yun na nga. Keperluan. Ya seneng aku apa kalan di bende. Mau ni. Yan, tara ka cilaw, ya. Iyalah. Masih begal lah, heruam seru. Tapi maaf ngesup yo. Saya nggak lagi kuda sup, saya nggak begal lah her. Mak bisa burung her. Pola kengjet begal lah her, jet endek ini kuda baleng. Cek ruah ngesup saja. Oh iyalah, berarti sup berarti jet saya ngancor her bi begal berarti. Apa nek? Be. Ya nyalai kengan ya kak. Saben kok ngenale bean waduan bisup. Wala la burung ban biher. Je tak burung je kak. Keng engkau saya minta ma burung. Ara apa mak minta ma burung ban kahe? Wala andi masalah apa ban biher? Ada kak, ada masalah. Keng kok tak tahu arah apa satiang kok re. Macek aroma sancek becin ka anu ka mas her. Kok tak ngerti kia arah apa kok satiang mak pas de iya mak pas cek becin ka mas her. Bah. Dek remah pas engak keluarga nah her engak keluarga na bean je. Tahu je bean minta ma burung. Je ki kak, kok kita abele. Kok sekun nangalen bean tera waduan bisup malolo. Wala ben la apa acara na bisup. Iya kak. Beda remah pas nga keluarga na her nangalen anjing pahwa duan malolo bisu. Iya kak, kok ki abele kareng tua. Keng kok reki nyari bekto saya tepak. Kok pira masih nga aga banle. Yamun bisa sampai burung ben her. Niser kareng tuan na. Isa ko ni daraj pa benten dengan bekalan le. Nje kak, pokok nengkok kok tupa burung. Mun polan jican ben. Cerengan ben sengangku ya. Kok berak masih enggak cek sampai burung ben her. Tinala ko antara kanak-kanak ya. Iyalah kak. Kok macet padengam lolo karo bendiana ya. Udah di masa tiar. Macet teron kok tak temu. Telepon lagi. Ya coba ketemuan nih kok. Halo, Halo, apa mas? udah di mana, Dek? Ya beda Roma kok, ya rakora. Ben beda di mana mas?
Oh ya, kok buru ngurai mobil ya. Ini buru juk tojuk. Kok macam teronda atau mau bandek? Kerong aku kawan. Iya, kok keronggi ya kaban. Apa? Iya. Kok ngurai pereng ngak ropan been. Kok ngurai sopluk ngak muan been. Dari kentang muai ngak sop, lu apa banja? Ya enje mas. Keng perak padeng bayi rua kaban. Marah maju ketemuan dek. Kok cek kerong aku kawan kok. Ketemuan di mas. Marah mau ketemuan dengan lorong kan rame, tak nyaman kau orangnya. Apa mau ketemuan dengan kuburan woi? Enje ramas kok takut. Ya mau tak ketemuan dengan kuburan, ketemuan di tempat biasa woi lah. Iyalah, Oh iyalah dek, kau ni kemarin aja? iyalah kok siap lah. Iyalah ya. Pas kau ni main di mall dan cuma sepeda deh kok. Masa mau nyenang di becak aja kan tak nyaman. Inilah kepang untuk sepeda mare. Penting kok oleh ngupai boleh mare. Palang apa deh. Mesti burung yang bekal kok. Kok dengan bunuh diri kok sekali kok. Dah, nyaman aja. Padahal akan tuh bukan katis saya bilang. Her. Ada apa bener? Udah kau bunuh diri kok nak kena wi. Ban mau bunuh diri kekan kates dia bila ban semati ya. Ban mau cerita bunuh diri, engkau di cara si bagus kok. Bro maka cara saya cepat perkara tuh kak. Ban di saya 2000. Kebaya apa ya kak? Tulih, malera na tekos. Enom pas. Kan cepat mati mun ngaruh. Sih, kak, apa kak? Cak anak bunuh diri. Tapi tako kapai. Ban mun tako kapai ngangku lating bae lah. Kebaya apa kak? Lating ngaruh kala pada iya cucuaki ba. Sih, ya kak, sakit loh kak. Benda merahir bunuh diri mak tako kasake. Bunuh diri tapi ki minta nego. Engkau capuk dia nak eva burung kak. Engkau keng bunguk mati ya mun eva burung capuk dia nak kak. Lahir pencak putus asa. Dia naji minta sama burung. Apa alasannya? Tak tahu dia kak. Kangko bertemu bocik kak. Bertemu kangko pas minta sama burung kangko kak. Dia her. Mun dia na minta sama burung ruah. Pola mi emosi ruah ben keluarga na. Mendi masalah apa? Kan mun reng emosi re nakor sokora benta. Jadi pas beremah kak. Teti dia bae lah. Ban antar kabungkon na. Acek lencelenan dia na. Antar melebak so dah dia roh. Traktir coba. Mun anda berarti kini ser kabaan dia. Ya mun tanda icet lah benih cudun an berarti je. Iya kak pas bila si tentang aja pokok deh kak. Tahun datang bisa dia du bintara bila ben ki malaikat setem katosan na desa. Ben muncan antara lencelen ba. Iya lah kak pokok nana kabungan pokok kak. Iku amit lah ya kak. Iyalah. Asal lencelen. Ya seneng abak dan jalanan bik dia nah. Berak modal erayu lah bisa oleh apaan saya bagi kakak.
nyaman aku. Seneng abak deh kok. Cek seneng awak. Mari tak temu bi masuk. Mari lah saya kerong lah. Mak ada iya kelakuan sendiri. Aku siang, jarang orang nyuruh. Mak lesol aku. Aku malam, kampung akan lain nyusul melolo sih. Jual aku apa kok? Dan kok lah nyaman aku malam. Ada coba kampung ah. Nyelosor, perumah selosor kapin. Bila salah buah kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, anda dong. Ada bu dong. Okey, Pak. Ada dong. Ben mabit tak ada nak dong. Saya habis tak, Pak. Bendi ya. Mabit tak ada nak. Apa maksud Pak ni? Mak habis tapi tak ada nak. Ada beda, Pak. Beda dong berkalah. Bing. Ya Bing, beda berkalah Bing. Paling masuk proyo saya dateng. Jadi marah macam habis tu jan. Sikit buru beda ni dapur. Tadi dong. Tengok Bing kok berkalah. Okey, Pak. Supaya apa je Bing? Ya, aku boleh pentol, Pak. Sabar lalu kelu je Bing. Wah, beda berkalah di luar. Temunin tu Bing ni sir. Oke, Pak. Cik senang aja kan. Nak kanak wah. Cik lebur je besaki. Mak apa ingat kaki lambak bagi apa kalan. Lebur ku takut dia. Cik terus nak buat siapa kan nak boleh nanti. Ia mun baki tapi ya. Duh, habis tak mau bekal dia. Macam tak mau bekal dia tadi. Ya. Dan kok mi masuk saya dateng. Tak tahu cok cowok pun sangatan. Ano apa bani dalam dek tak ceri keluar dek bedong kok bendek. Dung tedungan di kamar. Sambin bengano apa dek nak. Ya ntar kabaan kau dek acek kelan jalanan dek alon alon dek. Kau nyaman sering akan dua ning alon alon dek. Siah njek rakaso kok. Kasar lah benda jalan ke tibi. Kok banyak lakon. Benar apa kok dek macam awal kok bendek. Kok kan minta ma burung ka been. Ben sambil narapa maki maksa entar de nak, maki beng na beng ko entar de nak. Ya Arab. Padian dari mana tak anda kebekan. Seri berinya bersaki lepur. Mana apa sau bengari anak kanak dia. Cang salah dia apa kau bendek. Cang kau ben tanda masa salah kau. Bencet tandi salah kang kok. Keng la detik satia, cem satia, are satia, ben tak usah beng na beng de nak boleh. Kok rela beci ka ben, kok la pusen ka ben, kok la tak ende ka ben. Tolos burung ongkus saja kok. Aduh, iding ben. Endran di masalah apa bifa kala. Engkau ngiding akila kila maeng ngerben bifa kala. Sebelum ceraja gula pak, gula bi adik ni masalah pak. Makin adik ni gula baburung ni buat adik gula. Gula sabaran boleh gula pak. Gula buat banjir ke matung lagi bilan. Bila salah gula nom sabora gula pak.
songkun ria minta sekolah songkun ngko ka boncong. Masalah napa aden tak temukan rumurung ngara tak ende ka boncong. Hinalah ben pasapel. Ngko mata pa aden. Ola laku sedu malam iklim ndak boleh ka boncong. Okey pak, kula nyuk pamit kula ambian pak. Iya dah jong ben mulia. Tengah teh ya jalan. Okey pak. Dapat di jalan nah. Hing, Napa, Pak? beenda apa? Mapas tanda ke lah. Cek bekal ro lebur, baik kula orang sopan. Cek berak pentan je lucu ngaro. Pokon gula pon tak endek, Pak, ka krua. Saporan gula pon tak abele kade kampian cek pone pa burung. Apa? Maburung si reman je ben bing. Pokon gula pon tak endek ka krua, Pak. Polan gula colon bekonslet. Tak gampang je bing, maburung ngaji ya bing. Benda tahu tibi, benda nering apa kalan ni banyak bing. Sambi ben pas nyada singa apa bing. Gula ni katero abekal na orang segenteng, sepenter arayu, segaul. King se penting saya tak konslet colon. Mun polan seleran orang dia tak pada bing. Cek singang gue ya benih engko been. Engko kan tak terima beri saran ke been. Tikel pon Pak kini kacan kula saya nganggu ya. Laku sadu malam mun beda orang minta, kitrema Pak. Pokok ciri-cirin obun lanceng. Berat tiban jetlah senang kau orang jia dah bing. Ki Pak, kura kan cet pelek na kula. Mun mas her kan pelek na embian. Kenapa na mas her kura engak napa? Cerengan engak beletang ke tonun. Duh, tak kerja saran ben bingung cah ngak betang ke tonon ngak ruah. Mun polan ruah jet bener pelek nang kok. Tapi saya beseng kok benih her ruah. Apaan ruah? Cuman her du sapara. Lah coba celang lucu. Agak kata kok Madinah waktu itu. Jadi marah jang cewek. Alah gila kok tak kering orang orang. Benjin dengan dina ro. Orang suruh guk ngaring apa tok tu. Dina lah detek. Demi cinta deh. Dari mana boleh ya kutu detek deh. Pola mi pas ndek mari. Tapi si ntaring koro oben. Gaul boleh. Cah masak ria raya. Beni paling berak mirip itu kon roh. Ari ya engak nak kanak si penantar ke rumah rumah. Si mani sering bini roh. Masa iya dah seruai. Paling dia berak mirip. Cek sintar ke rumah roh tak muda lah engak tua ancak. Tak pada berenggak menteri ya deh. Enggak soben sangat tan menteri. Ba anya jong. Bah, mbian bah. Yang gula saya rambian bah. Jangan narap apa jong. Benih, nyapa mau deh lihat tak kok lopot bah. Arap jangan nguda ba kok. Angki bah, jangan gaul mbian. Mak mun bila enggak pak nimur mbian bah. Menteri ya jong. Enggak apa kok pas. Jangan sara makin bah. Mun bangun kok mata mabada tabun orang re. Yah, empon bah. Ada ente seram pian bah. Biasa ya ente ketemu nang kok nyaman anak-anak ngode. Apa ada sih tak pernah ngode ben. Pola janjian bi cewek bah. Jangan ente sapa boleh dong dapat gaul ngari ya deh ben. Terus dah demak apa bener. Alhamdulillah bah. Sukses bah. Makin mudah pacaran bi gula. Iyalah, tulat mula pacaran bi ben sekalian. Iya baiklah. Nabang pasti lopan selaki ro kalah. Ya Arya tabur.
Ya, taniin na ro. Oke bah, oke bah. Mari pas cek lopan. Taburai bilan ya bah? Tahun datang. Ya marin dong. Pementero si kaburu langsung tabur sati ya ke seke kasa. Oke bon bah, gula terus lagi bah. Iya iyalah. Wah, tadi sambil datang cewek lah awe ayah. Ini tengah jago. Oke bon bah, lanjut ki bah. Marah apa ben? Salaman na bah. Oh, tak umum salaman ngaji anak-anak gaul. Ya ada ya ya. Oh, sudah bah. ada ya. Oke bon bah. Anak-anak gaul. Lanjut ki bah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun kak. Turun kak. Lanjut kak. Arab, Pak Benher. Aduh kak. Toon kok kak. Pelungan kok kak. Cetak kok dengan kok kak. Di gua. Tuh, capok nonoreng gimana Her? Ya, masa ya kak kok capok orang kak. Tuh. Ada paling ngesup sing anu Her paling. Tanpa kali repuk benesup. Kok mulai putus cinta wa kak. Pas nak ria kok ore kak. Burungongku biba kalaban. Iya kak, terus kok capok bakal lebar burungku kok kak. Berarti bener jejat. Sagen benji. Ola mareria minum orang bini selebih mapa. Bener yang tua roh kak. Saya tahu ini asli tak kak. Saya nggak bikin dulu kak. Mon polan cet iya Her. Ceda-celetak yang nggak bikin cintul. Tapi kan senemu se mapan se bagus kan repot Her. Pas daerah mak, tolong saya bunuh diri ben. Enggak kak, kok takut kak, burung kok. Ada kok sakit badan saya mati ya bila kok kak. Engkau kadang nak ada kepikiran kebeen. Takut ben tak sadar. Rengjia ben lah sadar. Maju tanpa maju. Wah kondi kenalan tukon canggih kok setia. Pola me ketuluran kejia ben. Iya maju kak, engkau takut saya mati ya kok kak. Ben jiher. Jangan ucap bunuh diri je sakit bila takut semati ya. Maju. Oh, setia tahun los mentemuan. Aku tuh berapi deh. Tak rapi. Ya ketemu Nabi janda. Oh, lah ada jan kiri tuh. Kurang sip, kurang rapi. Ah, mana ada ke nyaman bukan ketemuan. Pas tak masa tak tertarik udah mentah temu mentah keringat dia sih. Bang ke kacamata dia. Oh, mau petang deh iya. Oh, iya ini dalam rumah. Nyaman aja dan mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ni boring sakit tamu. Lalu gua salin aku. Kamu tapi ni boring sakit ngaruh. Assalamualaikum. Kamu membar Her. Siapa ada Her? Mak kuat Her. Tak boleh mati woi ben Her. Kuat Her. Membar ya. Kuat Her. Tak boleh mati woi ben Her. Ada darurat Mas Her. Nah, menyak dia deh. Pak lah, menjadi dukun. Orang lu parja aja kok. Gak menampin aku lah nggak dukun. King tamu ini magelin tak tahu kali anu deh. Ada kan gagal kok sih ketemu nih. Kerbenden na bos lah betul kemarin. Nggak bisa ketemuan kok. Halo, ada pun dong, masuk dong. Kiba, apa orang Kiba? Iya dong, yuk masuk dong. Arab apa cuma tadi aku. Ingat sih saran dia tadi. Saran nih Ba, ingat nasi apa Ba?
Saya gojong kita gua gojong. Ngobrol sakit macam saran deh. Saya nggak tong setongnya ben. Hari yang cabut di noreng nih jong. Ajat ku tulis tambai deh. Bahaya mentak tulis tambai. Tak untung deki deh, depa deh. Halo jong, tolong ini jong, gorengnya jong. Pakai dong jong. Masuk dada aja. Mana jong, ada ukur ke jong? Lah, ku lagi tak mati ku dah. Bah, iya ku. Kok lupa jong. Entar lu kok ngalanyo dia. Sabar ban. Tuh, terki beres seben ke. Terki ke cepo anyun nataan an ben ke. Ben mun tak beres apa sih kan dia binin ro ke. Terki lanceng topet ben ke. Ayo jong. Ada dia jong. Antanan jong. Oh. Nenang. Apa dia? Nenang. Sabar. Bangun jong. Aduh, sakit bang. Di rumah jong. Dependen jong. Kiba, esak pun bah. Capuk sakit nyiur bah. Mana kita jaga. Mana aku dependen. Ben mari tahu apa penyakit abang lo. Kenapa sakit nih kabah? Kau tak bisa bentar aja congon penyakit beri ngaben deh. Dah iya boy lah ben. Ada kan ikan lagi berpenyakit le sabot dem nabi kok dem nyiur. Angki. Coba ben mentero tahu. Tekap itanian aja. Kesah, mari te tahu ben. Ada bah? Coba lah tekap ke deh. Ben teh dina ya. Kau beri ngaben dua. Kiba. Tay beri ni ro. Penyakit lo toko ngale. Coro tekap ku ya. Apa ciri ata beri bedung bimbang. Jong, kau jong. Tak kurang kini bedung apa? Hari ya bedung tekana kene ngari yang kok ruwet ngalak dia bilon jong. Kok ngalak dia ngalak dalam gua bilon. Ai tak sambar dengan bedung bannya. Keng bingko kai panyongke na labeng dia. Ya tekap bang. Punya lupa tanya ben. Ongki bah. Udah bar caca kambian bah. Mak banyak apa? Kon apa? Berema jong. Tahu ke sen benar. Dia penyakit dengan lekan nyu tu jong. Mak bisa siapa aku nih kabah? Mata ais siapa aku je jong. Tukan dia. Cegi buru serese ya habis sutradaran. Masa bentak maca rakan askan ge buru jong. Sebab saya kasar bah. Tidak bentaan. Gula tak edung malam masih macam naskan gula. Tak sempat macam tak ada pakan ni ke gula macam ki. Malam mak. Tak edung. Berema jong. Pas tak barja aja ben aku. Engkau le tukon nanggu jong. Dina ada kekapin. Saling dengan dia deh. Berapa biki di orang dina. Kalah kan kau. Angki bah. Gula bar saja kambian bah.
Jong. Marah kok minta tolong, Jong. Kamu lagi ke sutradaran, Jong. Cuma apa tidur kon melolo kok. Sekali-sekali jadi pemeran utama apa kok. Mas, kok saya store nabang, kema pesen. Bang apa jabaan? Mak minta wis kang kok. Beh, mapas deh iya Satya ben. Kan ben saya ngalak bang atas nama engkau. Ya pesen kan yang kui ben. Saran siapa? Manda ban yang kui nyaman. Ada kotaan ku wis sejak kalau ngeslot malam aku. Beh, ben mak ada iya pas. Siapa repas majer? Iya baan major. Kan atas nama baan. Jadi tibi lah. Kan ben saya kui pesen ah. Masa engkau saya majer? Kasanya rin cuman kada. Kau sa akin taan ko pes yung kuja. Cuma kala main wah. Ini melekit melolor wah. Mak engkau perak selalu nyareo tangan melolo. Setiap storan engkau saya nyareo tangan. Dah geleng kalong lek jual kok kebayi majer store na ben. Satya lah tak ada saya jual lah. Kan siapa saya ada si jual lah ban. Jadi anteng ngaji ala patotausan misal. Beelah perak kareri ya. Ben mak perak mata ada di endi nengkok. Ki apa kalan langak ria kabin pole ben. Berapa? Ben jangan ngubusin. Berapa? Ada iya ben mas. Kau mangga kebayi kol-pokolan mi ben. Angkot setare tak tabik taring bini je. Mikir alak lako bila. Yang lalu biarlah yang lalu. Harap, mama nangis bele. Tak usah nangis jele. Mundi masalah, acarita kang ko. Enje kak, tak ada masalah. Tang mata perak cerepan. Setiap masalah ria le, cet ketu kacareta. Angko ada siap tetiba curhat na been. Wala angko mi bisa bentuk sekuat tenaga nangko. Duh, orang re macek baik ke ya. Macek pedulin kang kok. Padahal benih apa nengko. Ya cinalah, ben mun tak cerita setia, tak harap aja. Tapi engkau keng tahu ke SNA ada na been. Tengah apa, nasa teban mata glowing. Cek biasa na ben mun neng bung ko na glowing, gaul. Mapurun na setia ube. Ada tandi pese Satya kak, saya kabeli beda. Beremper kan beden le. 200 kak. Iya ka satar melesa. Lah tinala kak, tak usah kak. Engkau takok kak. Tako ka sapa ben le. Kan kuncin le kan bede ben. Imun ben acareta. Iya tahu. Iya ben mun tak acareta iya tak ada yang tahu. Enje kok kak. Iya dah iya boy lah le. Lebih leban mun butuh bese. Ntar kang ko. Tak usah kasang kerja. Dia marahin pasien setiap hari ya. Apa tadi si datang ada si berkelembak kan agak dana. Ada yang pas benar dah iya re. Tadi pasien datang re. Antara tanpa antara remah kangkok. Tolong sabar deh. Bawa jenis rokok surya. Aku bermisal pole. Nah butuh setiap. Kerki bodoh bosan pasien sudah nak. Demam dek. Antara mailang pikiran kok serbuk nang Roma. Ban mau bahasa tiap nampil na dek. Jangan kau jarang ngabri wes saya kaban.
Aube dek remah, cerengan tentang penampilan Pak Bun saya ngak ria. Jak tak badan biasaan ru abaan. Ten naji ya. Mau apa glowing tadi aban. Jak kok jarang beli bes dia. Edim masih oleh bes sih beli beca aja. Tina lah kok aja lena kok lah, mak jan serbe kok nang nabi baan. Tuh. Pas au beda iya tang bakal ya. Biasa tak teman dai. Beda apa gini? Beda tamu ya. Alhamdulillah, belum beda tamu nya nih. Burung bisa rokok bisa rokok surya malah nih kok lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa dong? Kiba. Remah nih kaba. Dia nama ken pun tak ada boleh ka gula ba. Oh iyalah dong, mulai temui dia nak tanda kebun. Kok boleh setiakan jarang-jarang tamu lah. Tina kok fokus ke din beun dia. Panabong nga boleh kok dia nak kebun. Tenang benar. Mungkin pun ba. Dak remah senda boleh dia nak ka gula ba. Iyalah dong. Ben mun lapas raga kok. Tina tangin nabi kok. Mungkin pun ba. Ulah nyon pamit kiba. Iyalah iya. Bah, mak kosong dong. Pon ke dah ba. Catat keluring buku dah ba. Oh lah. Butuh mun dia deh. Oh los kabar deh. Dan kami datang rokok surya abek kemarin. Ternyata bakun rokok beko deh. Duh, palang mo na kanak surya deh. Nyuruh manabung orang. Tapi pihak nyuruh melolo tak pakan ada masih lakon na. Menurut nyuruh beda pakon beda pakan beje. Arya sedeng mene polong lakun dari lah. Ya gitu nyari tukang polong deki re kok. Anu apa kak? Ya nih gue cegung lek para panin nah. Ngucai polong lakun aja. Munda iya kemarin renyak pesan re. Ria aku ngala parak panen nah. Darama kak, saya bila tolos. Apaan nasi tolos lek? Saya bila rua kak, masak ben lopa. Lupa unggu kok lek. Apa ya? Bancan minta nomor janda. Bah, maki minta nomor janda lek. Seringan lah pada Andri ya lek. Sia je kak kondi bekal. Sia, seringan kun bekal lek. Bekal kan bisa bekal burung, bekal deti. Sebelum janur kuning melengkung ya dan roman anda. Bengi nonreng tuan da benih nonoreng. Dek rumah ya, tak ende nyak sena. Kok ende, tapi muan engak papaan. Dek rumah ya, Tina eman. Kok ende, kok ndi bekal. Tuh, mak rendeng eh. Kuat banyak deh. Anu napa ba? Ya, ngano undum ya, jong yer setawi kok. Demak ben. Dra alaku lo ba? Iya, cong. Pongki nguda ben. Paboceng alako. Mun bolan pangeran tak tum lako ja, cong. Tum rezeki. Cet lako rek yang kudu sare. Kudu lakonin. Buru ben. Di masa depan saya kempang iya bos ro. Cerah detin masa depan ben. Kiba, ojak kiu lagi ba? Iya, Jong. Ker sukses saban Jong, dak budi are. Kak bakun ngaji ya. Alhamdulillah. Kok senang setia. Bisa bekalan biben. Lambe setero oleh ben ria. Duh, sara perjuang nah. Perjuangan sedek remah mas.
Ben mande ka her. Ce her orang yang ngaruh. Salah celeng colon konslet. Hina lah kak, kok lah kadung cinta ke Mas Her. Pakan na cinta aja ben mun bakun bi her. Ce her orang melarat. Iya iya, kok rekan butuh apa sih? Butuh bedek, butuh kelampi. Kok rekan butuh penampilan si glowing? Kok kan mun pas pakun bi Mas Her? Kok pas nggak oleh dim apa sih? Kok butuh nangkok boleh oleh dim kok mas? Sup. Dia naro mapan sup. Mando yo ka her. Ce her ngaruh wa orang. Keng mun bi ben sup. Cocok sup. Masalah penampilnya benji ngening. Dia naro ya gia. Cah, masa aku udah bakal kanca kak. Kan tak nyaman kah her ya kok. Ya tak rap aja sup kan beragi hanya bekal. Kan kisambin kita aku bil tuh. Iya ya kak. Bila boleh sih nemu orang bini ngaruh aja. Kalau orang ngaratin manis boleh. Nyatan been kak seteti olah. Engkau burung bi Her gara-gara been. Engkau burung bi sup gara-gara been kia. Engkau retodus kak watatang ke. Ki abekalan kok labinya abin kareng lake. Cerengan engkau salah marah ben. Bentak kok tak anda ruwa dek. Ya benih ngak ria caran kak. Coba ben dari awal ben abele. Mun satiang engkau sebeci ka been kak. Engkau abekalan yancor bi been. Satiang engkau tipu bi been. Tipu dek remelek. Engkau taruh masa nipu ben ria. Engkau re benih tak tahu kak. Kengkau re laporan nadung kadung. Ben sabe ka bela din been. Toron din oreng. Motor benda ya kia. Ka bela din been tak tahu cak din oreng. Engkau satia tak minta ma burung ka been. Engkau tibi satia sama burung ah. Mulai satia engkau bi been putus hubungan. Nyata nah, Mas Her saya paling tepak, saya paling mapan kang kok. Tapi bende ero ya, mun abeli pole bingko. Tek lukain tar na bingko tanya akin. Benda mak kak. Ndra ke masjid ko, Dek. Benda remah kabar mas. Ya, Dek, alhamdulillah, Dek, sehat ko, Dek. Alhamdulillah mas mun been sehat. Engkau saporan mas kok raja tusa ka been. Ya, Dek, bukan pokoknya saya saparahin, Dek. Selamare pamare lah, Dek. Ben kita apa kalan mas? Enggak, Dek. No arah apa, Dek? Engkau kita apa kalan kia mas? Dek remah mun engkau bi been abeli pole. Saparan si raja, Dek. Ia melambak ban orang milik siapa yang datang cengkok, Dek. Keng mun satia benitang level, Dek.